Kanegdai ke Akashvani Shillong ke kubor ban pulia Daud Richmond Karluki. Kimat bekongsan jang ke kubor mentag step. Menteri Korbarri ke Sarkar Preng ula play ke Lachet Borpukan Police Academy Hadergau ke Jela Assam Henin Kesngi. Menteri Rangba ke Jela Meghalaya Konrad Kongkal Sangma ula Syajit Biang Komu National President ke National People's Party. Bat ke Shillong Lajong Football Club kelalong kala ado ha ke jingil akai OC Blue Shillong Premier League ha ke jingil kuna Shillong Henin Kesngi. Ka kubor ke babnia. Menteri Korbarri ke Sarkar Preng Amit Shah Henin Kesngi ula play ke Lachet Borpukan Police Academy Hadergau ha ke Jela Assam. Bat ulong bakani kalong kesenjam ban penklanya kaan bat ki kampulit. Laidon lang ha ke ni ke jingalang da Menteri Rangba ke Jela Assam Himanta Biswa Sarma Menteri ke Sarkar Preng Sarbananda Sonowal bat kiwe-kiwe kihe. Amit Shah ula penpau ke jing sngo scam bahapo sansnem kane ka jaka ai jing hikai ki pulet kan wan hakmat hakikam ai jing hikai pentebet ki pulet hakari. Bala ai kerteng man pensa anam yau nong ila thma ki ahom Lachet Borpukan. Amit Shah ula ong bakane ka jaka ai jing hikai pentebet kadairu kadak jong ka history beruspa ke Jela Assam. Kani ke jaka ai jing hikai pentebet kan ai jing hikai ru ya ki pulet na ki we ki Jela. Menteri Rangba ke Jela Meghalaya Konrad Kongkal Sangma ula Syajit Biang Komu National President ke National People's Party NPP ha ke Sien ke Basau Henin Kesngi. Ula Syajit klem dadan be kun persyayu na ke bentaka samoi terekam arhajar arpusan hadu arhajar arpupra. La penlong ya ke jing ya jet ha ke Constitutional Club of India ha New Delhi. Ula Syajit ningkong Komu National President ke NPP ha ke senam arhajar kat nreo hadir ke jing klat no ukpajung upurno sangma. Ula Syajit biang ha ke senam arhajar kat kendai arhajar arpuar bat mentah ha ke senam arhajar arpusan. Konrad Kongkal Sangma ula ong bau penpau ke jing sngongo ke NPP baga ai biang ya ke jing syania ha baun long unong yalam. Ula ong baun beteng bandra ek NPP rengkat bat kijing kermen bat kijing angnot jeng kibreo. Hagawai pat kaliang Menteri Sarkar Barem na Arunachal Pradesh paknga bage ula Syajit klem dadan be kun persyayu komu General Secretary Organization katba Dr. Mehtab Sangma la Syajit klem dadan be kun persya kum Treasurer. Konrad Kongkal Sangma ulong bagi dikhat jangka National Committee ke NPP na kebentaka samoi terekam arhajar arpusan hado arhajar arpupra on sepen benan ocean. Ke NPP kali ojing itu kum ka National Party ha ka Election Commission kari ha ka senam arhajar kat kendai. Da ka bapela jingmut halor ki kambe dei bat ka kot ka khya Katura Christian Hospital henin kesngi ka penlong ya kejing ko mare mini marathon kum ka jing rakhe ka World Kidney Day ha ka ba kum ba saus pa angut kino ya mare kle shimbenta hatura la penlong ya kene kejing ya mare ban penpriang ya kejing tiap ka be dei bat ka kot ka khya jong khulai la kawe lama ya kene kejing ya mare da National Secretary ka National People's Youth Front Dabo M. Marak na kamadan Chanmari. La kersyane kene kejingnya mare mini marathon dagi bor peniak district ke West Garo Hills ke District Sports Office ke Morning Football Club bat ke Tribal Nation Riders. Katanat Development of Northeastern Region Dona Kalathung ya ke Task Force basangut ki dekat ban kentiu ya kejingwan bay tengka ha ke tanch telam mingi. Ha ke ba Menteri Rangba ke Jela Tripura Manik Saha ulalong u convener. La banpen ke mau hang ni bah ka plenary session ke bahnyo puar jang ke North Eastern Council ke belalong ha uno opera ke senam ke belalet ha Agartala. La rai bantau ke task force bat an kentup ya ki Menteri Rangba jang ki Jela. Nalor Umanik Saha Menteri ke Tenat Dona Uje Sindhya, Menteri Rangba ke Jela Meghalaya Konrad Kongkal Sangma, Menteri Rangba ke Jela Nagaland Nephew Rio, bat Menteri Rangba ke Jela Sikkim Prem Singh Tamang kinlong ki baipat ki dekat jang ke task force. Kani ke task force kan hab ban ai ka kai pot chaga North Eastern Council hapo andro banai halor ke jinglong jingman ki kam wan bay tengka ha ka thanch telam mingi kan ai jingmut ru halor kumno ban kring ya kinong bay tengka nagari bat na sabari ru kumjo kani ko kubor ka wan chapi na ka Akashvani Shillong na ka Akashvani Shillong ine beteng biang ya ka kubor. Ha ka jingir akai OC Blue Shillong Premier League arhajar arpusau kebelalong henen ka janmiat ha kamadan SSA Stadium First Ground ha Polo Shillong.
Ka Shillong Lajong Football Club kala penlem ya ka Maulai Sports Club da Argol la kawai. Bar kalayo ra ka nam la ado ha ka ne ka Sien Kabasan. Ka Maulai Sports Club kalayo jingkersyan na kibabon namar bakam shimla rem hakikat nyaw teli gijinge kun kibalalet. Dagi hajar ngut kinong petkai kiladap ha ka SSA Stadium banlet petkai ya kini gijinge kun. U abhe chetri bat u sam chaprang lato kilapen ki jar na kebenta ka Shillong Lajong Football Club kat ba u daman bhalangkan ulapen ki jar na kebenta ka Maulai Sports Club. Kum kala adu akan ka Samoy jong ka Shillong Premier League arajar arpusau ka Shillong Lajong kalayo Andrew lak tengka kat ba ka Maulai Sports Club kalayo lailak tengka. Lasami ki khusnam da Menteri Ketenat Sports bat Youth Affairs ka jela u ba Shakler Warjeri. U Daibor mame u bala penkijar arposian agane ke Samoy ulayo eka nam top scorer but ulayo eka memento da presiden ka Meghalaya Football Association uba Hamlet Sandoling. Uba Shakler Warjeri ula IT ke Shithi nak sarkar balamang pralak tengka Shakal Shillong Sports Association. U menteri ula penhiare kalama jong ke Shillong Sports Association bat penbena ba ke ya ke Samoy arajar arpusau jong ke Shillong Premier League la penkot. Ka Samoy ilakai jong ka arhajar arpusan kan sedang hau benai jeliu. Ka North East United Football Club kan ikun persya ke Jamshedpur Football Club ha ke jingil akai ke meningkong jong ka playoff knockout ha ka laipo terik mentau leber ha ka Madan Jawaharlal Nehru Stadium ha Shillong. Ka Indian Super League kala penbenai ke program ilakai playoff arhajar arpusau arpusan hadin bagi jingikun jong ka league kala kutno ha ka khatar terik mentau leber. Ka knockout round Kabanlong ha ka arp kundai bat laipo terik mentau leber kan jet kinu ki kenhuan ke Bandrung syaka semi final. Kamohan bagan kabayo banra ekanam league katba ka Foot FC Goa ka Bengaluru Football Club ka North East United Football Club ka Jamshedpur Football Club ka Mumbai City Football Club kilayo rung banekun ha ka playoff. U Menteri Korbari ke Sarkar Pedang Amit Shah ulayro ya ke Senjam Balashim ban penken ria ya ke Assam Rifles na Aizol Shah Zokhausang bad ulong bagade ke Senjam Bakongsan na ke benta ke Jingroy ke Jela Mizoram. Habakran ke program ban penken ria ke headquarter ke Assam Rifles ke belalong ha Aizol henin ke Sngi. U Amit Shah ulong bakane ke dei ke lenong ke betemai ke nong ba Aizol. Ka Zokhausang ke jengai ke bakatsan kilometer na Aizol. Wa Amit Shah ulong syu ba ke sarkar India kala trai bah ke shposnem ki balalet ban penklan ya ka than shtelam mingi. Unong aik tien ke seng kongres na Assam Uritam Singh ula syakem na Guwahati nen ke step haki pulet kala Kempur. Kani ke jingkem kalong hadien ka ejahar bala ujor ke kurem UMLA ke BJP na la Kempur halor ke jingken tho jong Uritam Singh hakaran san social media. Kinong yalam ke kongres kila keno ba ke sarkar Assam belayalam da ke BJP kala le ekani ke kam da ke bathombor ya ke jingla ban keren lat loy. U menteri rang ba aduk kariu Narendra Modi ula kentui kibreu ban sngap ya ke podcast sa ke jingya kren bat Lex Fridman menta ke sngi. U menteri rang ba aduk ulong bu ula don ke jingya kren ke besngo tenat bat Lex Fridman ha ke Lex Fridman podcast. Kele kerani ki babun ki mat bakentup naduk ke jinglong kena Narendra Modi haduk ke jing im syakri patba. U menteri rang ba aduk kari Narendra Modi unya sam ke sembo perkat jung ubat ki breu hakari bat syabari rukum jo ke program Man Ki Baat leng ba ke Akashvani ha ka laipo terik menta ulber. Kani kandai kesian ke basispa arpau ba u menteri rang ba aduk un ai jingkran ha ke program. Kibreu kila ban pa ke jing ai jingmut jengki da ke bafonu number bam dan kamsiu iwei pran not iwei nyau pran not kila ru ban pa ke jing ai jingmut lengba ka Narendra Modi app ne ka MyGov open forum on pediang yakini ke jing ai jingmut hado ka arpu praterik menta uleber bat katto ka kubor ka lakut ke ne step ka balawan chapi naga Akashvani Shillong Hakapor Prabajing ini sok baga Delhi Station, naga bentak ke kubur kaktin Hindi, kaban buat ke kubur kaktin Pareng, hakapor prakat san minit. Ngipen kan mawi pigi nong sngap bah hakapor prashteng naga nega station, pen yo ya ke North East News. Kapor mentakal ajanta partat, Prabajing.